Evikini leliphelile babekwacala labane lokungithaba kunene lowatiwa ngaKhomanda Philani Sihlongonyane, Mabuya Khulu Ncamiso kanye naGerman Dlamini bebavele embi kwelijaji lenkantolo lenkulu Justice Mavuso kutawubekwa lilanga lekutekwa kwemacala abo. Bameli babo bacela kuniketwa sikhashana sekuthi bakhulumisane nabombekwacala njengoba kulamacala bese kukhona lokungetekile. Lijaji labanika sikhathi lesingangeliviki wathi babuye mhla ti-12 enyangeni lesetulu lebekungunamuhla. Nembala baphindze bavela kodwa-ke lijaji lithide angeke basakhona kubeka lilanga lekutekwa kwaleli cala namuhla ngoba sekukhona tingcingwana letitsite letidzinga kukhulunyiswa kucala ngaphambi kokuthi kutekwe leli cala. Bameli babombekwacala itolo bafaka isicelo lesiphutfumako enkantolo sekuthi kubukisiswe ukuthi ingabe vele munye wabombekwacala lokungithaba kunene ingabe vele kuboshwa kwakhe kwaba yintfo lesemtsetfweni yini na. Lijaji litsite kusameleke kukhulunyiswe leyo ngcingwana leyo kucala ngaphambi kokuthi kubekwe lilanga lekutekwa kwelicala, njengoba loko kutawusita kutsi kutfolakale kutsi leli cala litawuchubeka litekwe kanjani. Laba labane babekwe emacala lange-32 ekuphekula sikhuni, kufaka sandla ebudlongudlongeni lobubakhona eweni laKangwane ngeminyaka wa-2021 kufaka ekhatsi kubulala, kutama kubulala, kulimata impahla nalokunye. Etindzabeni te-Channel eMaswati kubika Ncedile Mamba enkantolo lenkhulu eMbabane.